iti tunggal pitik ki puso, kada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Anya day order ko, Briggs? Patayan winoy depon ni Mr. Chan, Mayor. Ngam anya tinaramid yo. Ako, Mayor, Kaya't yo, at kayo ti itapak ko iti taaw. Malipod iti helicopter, anak kapungo kun at napatagsan ti bagyo abato. saan, Mayor? Saan? Nukas na nga rod, agtignay kayo. Kat saan kayo nga agpakpakita kanya? No saan nyo maaramid ti ibagpakak? Uwan, Mayor. Ikan kayo iti 24 oras amang ipatungpal iti bilin ko. Matumpal ti bili nyo, Mayor. Masapol asakbay ang makapagkanta iti sintonado kadag iti pulis. Mapukawan iti dalan tayo. Ariglado, Mayor. Nasayaat. Numalpas dahi ta apapaaramid ko. Isarunuyo ni Elaine a kidnapan. Uwan, Mayor. Katipan nyo iti rest house ko iti radyo. Uwan, Mayor. Ang kayat ko, nadalos amin nga aramid. Ariglado, Mayor. Pag-amoyo aditay tengel amin dagiti naka-uniforme dito'y ili ti San Miguel. Uwan, Mayor. Matumpal amin na bili nyo. Anya? Bangkay ti may sa lalaki, anay ti nagiti agarop 30 meters, ti kaunag na arangkis, sir? Oh, kasta ka di? Sige, sir. Umay kami adagos dita. Kadwak dagiti tagasoko. One, sir. When? One, sir. Barangay Palayupoy. Sige, sir. Bye. Sa anak lakit dingag bigdot. Biktima mananday jay ti salvage dagiti maatap a vigilante group. Gapgapo mi itay iti nakasarakan da iti bangkay. Sino ti biktima? Ni Mr. Rick Chan. May sa Chinese? Filipino-Chinese. May sa businessman. Nga may nagi iti maatap a drug syndicate. Nga agop-operate iti dayto a probinsya. Diyos ko, sino di akin aramid? Maatap a death squad. Ti may sa nga atong opisyal. Anya? Anya kita ti opisyal? May sa asa nga ti gobyerno? With no elected officials? Elected. Anya? Nangato ti takem na. Kat maatap akamang ti triad. Anya? May sa drug syndicate. Kat ti aplaya ti San Bartolome. Ti pakaisang sangladan dagiti epektos wenno shipment. Tanggan at talaga ti ulom si kaapapay. Amok anak isinarak ka manan iti dayjay ang mamirmiraot a pulis. Daytoy ti tandaan am Heidi. Diyak kayat asalungas singom ti bilin ko. Ay, kadi akas na ter aramidin yung kanyak papa. Awan ka ti karbangak, amang pili iti lalaki. Apakiayan ayatak. Kan katin na kunay-nay ko tong palbihag. Amom ajak kayat ti tao nga ambisyoso. Saan agapot ang may isa na pulis? Ison ti pagtangsit na. Saan matakas na ni sa diri, papa? Amok ka. Kaya't dayjay ang mamirmiraot ti bumaknang babaan ka. Saan, papa? Amo... Saan mon ngay kalintagan dayjay ang mamirmiraot?
Ta oray anya ti mapaspasamak. Saan ko nga ipalubos nga iso ti pagtinakam. Adoy, Briggs. Para kada kayo kada kiti kakadwam. Igatang yo iti pulutan kanino man. Agyaman kami, Mayor. Ang sanyo apalaluan. Tadapay sumaruno ang misyon nyo. Juan Mayor. Kaya't ko nga iti bespiras ti kasangay ko. Naaramid yun, ti papaaramid. Ariglado, Mayor. Tay regalo mi kada kayo. Dahi tati magustuak nga impagang Briggs. Juan Mayor, ni Elaine, tinag-miss commerce iti pagadalan da. Pudno dahi ta. Pang beauty contest. Juan Mayor, pang model ti pintas na. Kahit magustuak ti imbagam. Nga iso, ti regalo yo kanya. Nga ma, tamag ko nga da ka no boyfriend na, Mayor. San mo kadipay nga amo? Noan niya ti aramidan yo kenkwana. Ah, Mayor. Mawata mon ti kayat ko asawan Briggs. Juan Mayor, idepen mi akas iti naramid mi kini Mr. Rick Chan. Saan ko nga mo? Nonya lang ti panggurguraan kanyak ni Mayor Bartolo. Nga ama ni Heidi kanyak. Nanang. Amok. Amoyo? Kasmat lang kadi iti pampanunutak, nanang. Mabalin. Abok at ikinakurapay tayo ti rason, anak ko. Aging ka kadi kan ayat kat adakasta, nanang. Ada diskriminasyon. Gapu kadi tamay saklang a pulis dito ili tayo. Saan mo nadamagan kanyak dayta? Tamis mo kasi ka. Di pa kapaspasamakan na. Isuan na dapan nakabalin na. Lipat mo ni Heidi. Tamakita katawan na saya at apagtungpalan ti relasyon nyo atwa. Aging ka iti anda iti turay ti amana. Saan, nanang? Nakasaganak ang mangilaban iti ayan ayat mi. Nga uuray no pakatayam. Wan, nanang. Nakasaganak iti dayta. Anak. Tawan tumatlangan serserbi ti biyag kanyak. No mapukaw ko ni Heidi. Kasla naliday ka, Heidi. Anything wrong? Ta inawis na kay dito yung restaurant. Apay kastoy, Lorna. Apay adi maawatan ni papatirik na. Apay nagraman pakasig ng tipusok kat iturayan na. Saan kumat nga amo no apay nga dadagiti kakastaan na ganak? Ngumuray anyak mapaspasamak. Ilaban ko ti relasyon mi. Awan mat makita ka rason na di pangayatan ni Tito Bartolo kan sa diri. At damot trabaho na. May san a sarhento iti pulisya. Saan ko nga mo? No apay anapudot ti daranagan sa diri, Lorna. Pudno. At dadagiti kanong ti pulisya mairamraman karigit illegal ang aktibidades. Ngam panakita kat san akasta ni sa diri. Wen, ngampara kan papa. Ambisyoso ni sa diri. Kaya't nati bumaknang babaan kanyak. Anya? Kasta ti ko na ni papa. Kandi na kaya't amapan iti ambisyoso at tao. Tinagrigrigatan na. Anya mat ni papam? Ngamkas na kunak. Awan to ti makapagsinak kada kamit kan sa diri. Irupir ko tiriknak. Aging ga iti maudi nga angas ko. Heidi. Samsam itat tupayan amagsat ti angas ko. Ngam ti mapukaw ko ti ayata. Apay, ngayta ka lang nga sumangkat. Adala ang inaramid ko iti opisina, papa. Inaramid iti opisina.
Wano nakisinarak ka manan iti dayjay a pulis patula. Pudno mo ti ibagbagak, Papa. Kandim magas kami kinlor na iti restaurant. Akadwayo dayjay a pulis? Saan, Papa? Amom nga adda kayat ko ang mga sawakan ka. Ni Attorney Ronald Di Gracia, nga anak ni Congressman Di Gracia. Saan ko akayat, Papa? Iso, di kayat ko ang mga sawakan ka. Aggibusan ti termino ni Congressman, kat ti anak na timang sukat kenkwana. Anya? Sorry, Papa. Ngamjak anugutan day ta akayat yo. Haydi! Agsubli ka! Di nagtalikodan! Sinalbagan nga uping. San asyak ti sukiram, Heidi? Tadyak to ipalubos kunakmanan. Aday jay nga agraraman a pulis. Ti agnumarto iti kinabaknang anagrigrigatak nga impunta. Anya, ada si iman nyo ang maatap nga smuggler. Wala nang. Ngay sus, aganat ka kuma. Sigurado nga armado na kitiyay. Saan da kapakadanagan nanang? Talaga nga ganadag. Anya ka no ti may isang sanglan. Nagduduma. Ngamti kang ronaan. Kat droga nanang. Manen, Wala nanang. Ada nakagtang nga intelligence report. Iti opisina amay sa tuy ili tayo. At transport point ti may sa sindikato. ay Diyos ko. Agananat ka anak ko. Diyak lakit ni Baklo no dadaka sa mapasamakan ka. Nanang, dakkel ti kasi ti Diyos. Di namat siguro ipalubos. Nga dadakes ang mapasama kanya. Limot Bricks na ito eh. Hello, Bricks. Anya ti madamag. Arigladon, Mayor. At daan iti rest house mo, tiniga lumiging ka. Anya. Ngam di boyfriend na, anya taramaidan mi. Ibon lang yun. Wan, Mayor. Katilogan na. No napintas. Da kayon ti makam mo, Bricks. Ang umnuawan sirbi na alugan. Puuran yun. Matungpal ti bili nyo, Mayor. O sige. Da kayon ti makam mo dita. Amo yun ti aramidan nyo. Wan, Mayor. Bye. Bye. Dahito'y ti pagimbagan na no napilag ka. Maramid mo ti kaykayat mo. Kat nalakamlaang nga iwalin dagiti kalaban mo. Kat dayjay at tenyente sa dire salvasyon. Saan nga agbitot? Tamay salaang abala ti katukad ti biyag na. Talaga ang natanggan ti ulom a babae ka. Nagkuyog kayo manan iti dayjay a lalaki. Sorry, Papa. Maawan magtakas sar aramidon mi. Awan no awan. Kung jak kayat ang makisiningad kakenkwana, wan no makiayan ayat. Sorry, Papa. Ngam daytoy matngatan ti pang salo nga singa itibid. Oh, anya. Addaan akon itinaan anay atawan. No nagbalinak man apas pasurot kada kayo iti. Nagtultulnugak. Ngam saan itan? Anya. Lading itag, Papa. Ngam didak malapdan ang makirelasyon. Ay ayatak ni Sadiri. Lading itag, Papa. Tinungpadak ka. Saan agapotadakkel kan?
Sukiran na kon nga amam. Gaputa saan anain kalintigan ti kayat yu ama pasamak. Di yu rebang abyangan ti pakasit na ti pusok papa. Di tak mabalin adiktaran. Kasta ti kunam. Ngumsakpay lang ti amam. Ketnuan niya ti amok apagimbagang. Aramidag. Saan apagimbagan? Takkat-katalin nyo ti pakaragsak. Daytoy ti tandaanam. Nuan niya ti pagayatak. Iso ti matungpal. Iti daytoy nga aramidin nyo. Kasla saan dak nga anak. Anya? Tanong anak dak. Saan kumaada kayo matlaang ti mangkaltay iti ragsak ko? Anya? Unsa balit ti kayat yu ama kasama. Kayat yu siguro akit kitaan. Alumdaang kapo iti bukot yu pagragsakan. Pagimbagam ti pampanunutak. Dak kayat nga agbanag kanto ang nakakaasi. Dakkalabido nyo. No ipagarup yu. Akinabak nang laang tipuon ti ragsak ti tao, papa. No kasta ti panagriknak kan panipapan nyo. Didak ko maipadpada kada kayo. Kano pa'y? Anasursurom ti sumumbasumbat kanya kiti kasta, ha? Kayo mitlaang tinangiduron kanyak, papa. Ngamin, uray sa dino ti papanan tayo. Di yurbang apakibyangan ti pakasit ng ti pusok. Takarbang daytoy. Gapulaang itay dayjay a tao? Sukiron na kon? Kat daytoy ti makunak, papa. Oras nga dadakas nga inaramid yu kan sa dili. Siya mismo ti mangisuplong kada kayo. Anhi? Sorry, papa. Ngamlaglagi pa nyo. Ado nagiti amok nga illegal nga aramid yu. Anya? Kat ti may bagag. No saan nyo nga isardag? Day tanto ti mangukom kada kayo. Sinalbag. Saan ko nga ipalubos at ti anak ko mismo ti mangirobo kanya. Pinayabandag ka no, Mayor. Agtugaw ka, Tiniente. Thank you, Mayor. Amom, Tiniente. Dayawon ka. Iti kinapudnom iti pagrebengam. Amok nga adon tinagapuanam. Agyamanak, Mayor. Ang at dala ang tisan ko ang magustuhan kan ka. Ha? Iso, ti kinaambisyosom. Mayor? No kayat mo ti bumaknang. Saan mo ko mga aramatan ti anak ko? Anya ti kayat yu asawan, Mayor? Oh, atoy. Blank check. Permado. Ikabil mo dita. Rumano ti kayat mo akatukad. Ti panangliklik mo iti anak ko. Anya? Atay ta. Gatgatangin nyo ka di ti karbengak nga agayat, Mayor. Gatgatadan nyo ka di ti ayat ko. No kasta ti pagawatam. Juan, kasta nga rod. Gapo ka di. Tamay saklang anano mo a pulis. Kastan ti pagkitkitaan nyo kanyak, Mayor. Anya ko mga rod. Juan, banwar ka no banwar ka. Iti ayan mo ita. Ang iti ka ano man. Saan ka akayat para iti anak ko? Saan lang akasken ka? Di mairanod iti nagrigrigatak.
Maawatam. San atagila ko ti ayat ko, Mayor? Kang runaan ti karbangak amang pili iti ayat. Wah. Andiya. Kat kas pamanaknak ko. Pinisang mo ti tseke. Lading itak, Mayor. Dispensar. Panawan kayo, pay. Awanan bain ka, Sarhento Sadire. Nagbidot ka. Ito kinalaban mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di awanan bain alalaki. Os, Mayor. Ururayat lang, tigo signal nyo. No ikan mi iti pagnakman na. Aramidan nyo ti kayat yung aramidan. Ngam tidak ibibiyang bricks. Okay. Ha. Kaya't kumata didigrahan ti awanan bain. Ta sobra ti pangas na, gaputa may sa pulis, Mayor. Angam, una agpay ti regalo yo kanyak. Sige, Mayor. Iso ti pagipapasak. At dalata kayo, Mayor. Talagaan naglapsat na dyan nga Elaine. Sige, mapantayo ijay rest house ko. Ngam kayat ko nga umuna ti agpakondisyon. Kayat nga rod. Anya nga rod ti kayat yung isa dyan namin, Mayor. Mabit lang. Adawag ko. Naggapo kan Mr. Chua. Hello, Mr. Chua. Nakaawag ka man. Areglado. Sa dino ti pagsarakan tayo. Sige. One, Mr. Chua. Bye. Mayor. Mangikuyog ka iti talo akadwam. Mapantayo iti Shanghai Restaurant. Agsabat kami ni Mr. Chua. Itantan ko pa'y laeng timang sisip iti panglo ni Elaine. Lading itak, hani. Uray na karapay aklaan. Adamot dayaw ko. Adamot riknak amasaktan. Saan ka ababalawan iti inaramid mo, Han? Gusto lang ti inaramid mo. Impakitam kan papa. Adi na mabalin agatangan amin abambanag dito'y lubong. Wan. Tasan na magatadan iti pirak. Uno kinabak ng ti panagayat ko kan ka. Kasta Ahmad. Magnamnama ka. Uray anyak aramidan ni papa. Di nak tumapasurot iti kayat na. Agyaman na kani. Gat uray kasanupay kadakkel dagiti bangan iti nagbatan. Sarangtak amin ita. Basta mailaban tala ang ti ayan ayat. Kasta Ahmad. Uray pa'y laksidan nak nga anak ni papa. Nga uray sinti mo kat awan tawidot kan kuana. Si sasagana basta saan lakit di asikat imapukaw ko. Uray asino ka pa'y. Kasta akmat, hani. Mapukaw man ti amin kanya. Basta saan lakit di asika. Tano sikat ti mapukaw ko.
Awan ton ti serserbi ti biyag kanyak. Ikarik da itakan ka. Saan lang asika, honey? Uray siyak. Saan ko nga mo ti pagbanangan ti biyag ko no mapukaw ka? Kat saan ka hagdanag? Anyaman ti mapasama. I will always love you. Wen, honey. Kat ayaton ka. Tong palbiyag ko. Nalabas mo't garod ni Papam no maarabid na tikastakan sa dire. O niyaya, nalabasan ni Papa. Kabisado mo ni Papa, Hayde. Di amo na kat magatang na amin abanag dito'y luwaong. O nga rod yaya. At least, da iturod mo't ni sa dire, da imparupa anak kasagana amang irupir iti ayan-ayat niyo. Saan laing mo iso? Oray siyak. Nga agpapan alaksidan na nga anak ni Papa. Saan ko nga isakripisyo ti ayat kan pakasitnan ti puso. Sos, Apo Bert, pagpatinggaan day ta aparikot yung agayan-ayat no kasta. Diya ka mo yaya. Ngam uray anya ti mapasamak. Uray pa'y kay papanan ti panangipulang ko iti bukod ko abyak. Nakasagana ak. Iso saan kumamot na adong iti kasta apunto? San tumaring ni Papa iti kinapudno ti ayan-ayat yung kinisadiri? Tano mapukaw ko ni Sadiri. Saan kon nga amot pagbanagan ti biyag ko? Samsam itag to pa'y siguro ti matay. No dumteng ti kasta apunto. Di ko na naakayat na ang mga sawakan ka. Isuda ti bangan iti ayan-ayat yung kinsadiri. Kat sa apela ko ma. Tabado peryodo kita abangan ti agbanag to kat nasaya ti ayan-ayat yo. Uwan yaya. Nakasagana ak iti anyaman ang mapasamak. Kat no ipilit lata ni Papa ti kayat na. Mapukawan iti anak. Adya? Awan pa ni Mr. Chua. Iso ang mangala kayo pa lang iti mainom dita kan mapulutan bricks. Wen Mayor. Gayam. Saan ka di adamdamhagam itay kanyak? Nuan niya ti isaganam sakbay alunasak ni Elaine. Wen Mayor. Mangisagana ka iti super high grade abato. Wow! Abda, Mayor. Kaya't ko ti agampayag nga umuna iti kaulpan. Sakpay adumano na iti langit bricks. Wen Mayor. Ang trip to heaven tayo amin. Hello? Juan, ni Teniente Salvacion da ito'y. Anya? Mapukpukaw ti anak yo kunayo? Kat, idi pa'y kalma na sana si Mangpat? Umay kayo kuma dito istasyon. Tapno maalami amin a detalye, may papankan ko na. Picture, kan anya pa iti pakailasinan kan ko na. Sige sir. Awan na nyaman na. Bye. Missing person. Ni. Addan sa nalipatan nga imbaga ti collar. Hello? Sige, madam. Awan pa record. Bye. Lalaki mat ita. Itay. Babae.
Wano balasang ti mapukpukaw. Nay, anya itandag ito'y. Sigun iti naidanon a reklamo dagiti naganak nanang. Agayan ayat gayam dagiti mapukpukaw. Aniya, Madanagan dagiti naganak. Nangro na iti naganak iti babae. ang mga no nagtaray damot. Saan ko lang mo? Ngam sigun mat dagiti naganak. Ket amo dati relasyon dagiti dua. Day, anya garudin nga iti napasamak ka dakwada. Nakareportan ka dagiti amin na police station nanang. Agraman ka dagiti kabangibang nga ili. Ay, kasano daytan? Anda nga ta nang dangran ka dakwada. Mabalin. Ay, Diyos ko. Una yun na nagranggas ti tao ngagpaiso no kasta. Napintas ni Elin Mendoza nanang. Ken addamat mabalinda iti biyag. Agraman ti kayan ayat na. Kasta ka day. Ngam adaatapon dagiti naganak kadakwada. Ti anak ti maysa a politiko. Anapingat nga agrayo ken Elaine. Nakakaasi damat. No dagos tinapasamak ka dakwada. Saan pa'y nga mo? Ngam madamat investigasyon. Ken panangsapol dagiti operatives. Nangro na iti patrol division. Umad-adon ti krimen ang mapaspasamak dito yung syudadahan. May isa ti panagraira ti panakaywaras ti maiparit a droga. Dito'y lugar tayo. Kasano ang marabot dayta? Kat adda dagiti damak nga adda sumagmamanoan ang ato nga elected kan in uniform official amay naig iti dayto nga aktibidad. Gusto ka. Adda dagiti protector. Ala, sapay lang tawan dakas ang napasamak kadakwada. Mabait lang han. Adda awag ni Corporal Reyes. Sige, Hello, Corporal. Anya? Nasarakan dan tilugan ni Norbert Makaraag? Ket adda bang kay ti lalaki iti nauram alugan? O sige, umay kami dita gan Corporal Magno. Ayabak dagiti kamang tisoko. Dagiti adda iti scene of the crime operatives. Sige. anya tinangag ko? Tao? Itinauram alugan? Kaasim at ti biktima. Ti plate number tilugan anapuran. Tilugan ti mapukpukaw a boyfriend ni Elaine Mendoza. A mapukpukaw man. Diyos ko. Kaasim ah. Tidakas na kat awan ni Elaine. Sa dino nga rin ti napananamatay jay. Adasim kan kanyak nga atap. Anya? Amangan no impanaw da. Sada pinatay ti kayan ayat na. Nagkuyog tanga ta. May tuloy ti investigasyon. Maman, no da nakakita ang nagkuyog da. Basta, bantayan nyo kung saan nyo abaybayan, Briggs. Sige. Stabay nga rod. Bye. Inton bigat. Saanen ang makalisi kanyak dayjay nga Elaine. Nasken ngagpakondisyon na kiti husto para iti laban mi. Ada nagsardeng alugan iti batok kat timot kayam lugan ni Heidi.
Naggapan naman ngatan. Tanala daw manen asimbang pad. Nauna akpayan. Tala daw ka manen asimbang pad. Nagapamanan Heidi. Ha? Nagkuyog kayo manen iti dayjay nga ambisyoso. Uwan pa. Adanapan mi kinita a biktima ti maatap as salvage. Anya. Aramid dagiti maatap a drug addict. O, apay. Anya tinapasamak. Pinatay da lang arudot. Inuram da pa'y ilugan na. Anya. Apay papa. Awan ka diti maaramidan nyo. Amang kontrol iti panakaywaras ti droga. Adun ti drug addict. Kat addapayan dagiti nakaamamos a krimen a mapaspasama. Masungad ti eleksyon papa. Saan kayo kadi a maalarma? Dahil talakit iti dakkel nga isyo kontra kada kayo. Adda nagbangan iti dalanta, Corporal Magno. No saan kag bidyo tanyante? Kotse ti driver bodyguard ni Mayor. Imsa at yupat katao. Talo manipod iti akin likod at ugaw. Kendwa iti sango apakairamana ni Briggs. Umaydan ditoy. Dakis sa ti panggap na tanyante. Isaganam ti armas mo. Saan ta paunaan kadakwata? Wan tanyante. Tanyante, sa diri sa pasyon! Nagkuros manan ti dalan ta! Anya ti masapol yung kanyak, Boss Briggs. Adala kayat ko mapasamak, tanyante. Likli ka mo ni Heidi. Ano saan? Tano saan? Anya? Babawi kan to. Anya? Panagkit-kitam kanyak. Ubing abasit. Analaka ang mabut-butang Briggs. Amok ang natulad ka at darmas mo. Kan may saka a pulis. Sige. Tatnaawan makun ko na. Ikatak ti paltog ko. Kat agranget ta iti mano-mano. Saan mo ako nain at akrutak? Ngem saan pa'y nga ita? Imaudi nga ibagagkan ka. No saan mo atong palan ti kayat ni Mayor aliklikam ni Heidi. Agbabawi kan to. Anya? Naimbag ta saan ka na irubo. Didak pa kadanagan, nanang. Saan taklakit di amaunaan kan liputan? Saan ko nga ipalubos arab ng isang dalatan ti karbangak kan kalintagak? Nga magandad ka. Iti dayta na pasamak. Nasakit lakit di tinakam na yatao kan ka. Kat sigurado, pagaramidan na kahit tidakas. Nakasagana ak, nanang. Awan rumbang apagdanagan nyo. Ay, anak ko. Kasi tinakunakon. Nakasagana ak ang mangilaban iti ayan ayat mi ken Heidi. Nga uray kay papanan ti pan nakaisakripisyo ti biyag ko. Ala, di kanayon ko nga ibagbaga. Aganad ka. Abangan kit di no pagaramidan na kahit tidakdakas paingam tikas di ngay naramid na kan. Unak no at maaramidan nyo, Briggs. Awan mat kayam. Binalagan milaan, Mayor. At dangamin kadwana kat amok anak kasagana da. La, bay ang paila dayta. Tikit di sumanglad nga epektos ti asikaswam. Kanyo iti back up ti pan naka-i-deliver. Wan na pan naka-ipad na iti hideout. Kaano ka di isasanglad na, Mayor? Sigon iti instructions kanyak ni Mr. Chua. Ita arabi. Iso abantayan nyo. Juan, Mayor.
Kat asino man ngagpanggap amang lapad. Diyo ikan iti guntaway. Buwan Mayor. Wan kayam. Nakumpirmadan ati kaayan ayat ni Elaine Mendoza. Tinasarakan da abangkay iti unag tinauram alugan. Oray anyat aramidan da, Mayor. Di danto polos mamuan ada kami ti akin aramid. Mayor Gabriel, Kumusta ka, Miss Beautiful? palubusan ko man, Mayor. Pag-asiyo. Palubusan? Nuamom lakuma, anabayagan nga gusto akin ka. Anya, Amom ka di, apag mamauyungan ka, Miss Mendoza. saan? Pag-asiyo. Kasi ko ba? Nagbanglo ka, kan nakapimpintas ka. Saan ako mapagkaramigan ni Tindakas, Mayor? Awan, tumakalapad ka niyak. Break! Isagana mo tay pagpakondisyon ko. Mangpuor ka, ikibato. Talaga nagasat. Ngamin, nagpintas ti ay ayam na. Nalpas. Pulsay. Bantayan niyo anaim bagday ayam ko. Boss. Kan, saan niyo apakibyangan? Nangagyo ti imbaga ni Mayor. Gamsaan na mabalin, ajak makabingay iti kinapintas ni Elaine. Oh, mapantan, Brooks. At dapay mission niyo. Uwan, Mayor. Maya na pa sa pagkanyak ni Kastoy. Nisiman. Anya tingaramit akong kuala. Nagiti ayo. Magalipas lang dito'y. Isutlong kuida. Masapal ang bayadan dati kinaayop na. Nagrunak ni Mayor Gabriel. Nasakit sa sububok na labag, kasi naanda sa itipig sa... Magarami na kinipamuspusan. Takto makalibasan. Areglado, Major. Umaya ka dagos sita opisina yo. Okay, sir. Agpulasak lang. Bye, Major. Anak, asino na jay? Ay, ruwar ka. O nanang. Ada emergency operation mi. Ay, kunak no nakalib ka. Wah, nanang. Ngam kasapulan ni Major ti tao. Kat may sa kadakwada. Ay, anya ngay dayta. Pagrebengan mi daytoy nanang. Oray ko na tayo nakabakasyonak. No talaga kasapulan. Ag-report aklat ta. Agawa nyo! Sige, para taktika raw! Ganon, boss! Okay, mapanta yun! Kapag di back up!
Surutan niyo ni truck. Oh, napatan. Sumurutak mo yung distansya. Kanyawag kumatan kin Mayor Bartolo daytoy. Ni Bricks. Hello, Bricks. Arigaton Mayor, agturungan ti truck iti hide out. Sige nga, Rod. Nasayaat. Inton bigatan ti papan ko ijay. Akaduwak ti buyer tayo. Sige Mayor. Good work, Bricks. Well Mayor. Get. Mayor. Abay, anya tinapasamak? At naberya. Baliwag ti umawag na madamdama, Mayor. Sinalbag. Anya nga tanga aberyat ti kayat asawan ni Bricks. Checkpoint. Pinasardeng dati truck na ayan dagiti epektos. Oh. May sanitanyente sa dieri salbasyon kadagiti ng sitar. Pumaraw akon. Amangan mo si Tarandak. Wano makita ni sa dieri tinugan ko. Dagiti back up. Inutukan ta dagiti polis ka. Takasan. Tsak kaya ti maramaraman. Pumaraw ako dito ay. Agsanhudak ka. Yatras ko tinugan ko. Di rumbang ang makita ta. Alright, men. Umawag kayo iti backup. Saan tayo nga ipalubos ang makapanaw dagito asinalbag? Ikarigatan tayo nga adda matiliw kadagiti sinalbag. Kat pagpudnon tayo ida. Talaga lumaban dagiti awan ang 20 niente. Aganad kailangan. Corporal Magno. Aramidan da amin na kabailanda. Tapno saan tayo ang maagaw dagiti kargamento. Sige. Dito'y ka, Corporal Magno. Sumalikaw kawak. Saan ang mabalin ang maitaray dati kargamento? Yes, sir. Patay kayo no saan kayo asumukop. Siribak na nagrito amang banbante kanyak. Mayak nila ang ti kakatawaan da ito'y bayat ti panagin inom da. Inkulubdan iti lamisaan. Nabartagdan. Diyos ko, saan da ko maamakapukot? Dahito yan tingundaway ko. Ikarigatak ti makalibas. Tarabayan da ko Diyos ko. Ni Briggs. Anya nga tati update. Hello, Briggs. Anya ti madamag. Dagas din na pasamag, Mayor. Anya ti kayat mo asawan. Naala dati kargamento, Mayor. Anya. Niteng ni salbasyon di may sa kadagiti ng checkpoint. Sinalbag jay. Talaga aparikot ko ti sinalbag. Laditag, Mayor. Hanggang naunan na kami. Peste! Awan Sir Bim Briggs. Mapatay ka. Sayang pa'y dagita a kargamento. Ano yung kargamento, Papa? Dabayag ka ka din iti likodak. Nalawag tinangag ko, Papa. Anya ti kaya tasawan da ito? Uray ti smuggling? Sinarag yun? Nay, awan. Anya kuman. Itaan na sa papay, Papa. Isarden yun. Anya. Sumardeng ka man. Awan amok kadagiti bagpagam. Dagiti kargamento ako naak. Kat dagiti nakalapan tangay kan. Saan akon nga ubing, Papa? Akabaalan nyo abalikugan. Anya. Pangasiyo, Papa. Kinapudno na. Saan laang aday tati madamdamag kong aramidin nyo? Nung saan laang agtagtagari. Ultimo may parit at droga. Sumardeng ka. San mo nga amo ti sarsaritaan? Siguro, dayjay a pulis tinangibagakan ka. Makita na.
Addan tual daw kanyak dayjay nga awanan pain. Saan dak amalukoy papa? Nabatati ng ngag ko. Nalaos ti pungtot yung Briggs. Ta na-intercept da sa diri ti kargamento. Aniya. Tanyente, nagdakalagatan ti kargamento tinagaw tayo. Wan magna. Ngam dagiti duaan na tiliw tayo. Saan da kayat tagpod na? Patyak nga agpudno dan tumatlaan. Sabi lang kung matanyente. Ang masino nga tati anda itinikutan da ito nga smuggling. Patyak. Ana nga to titakom ng opisyal. Naglokon. Kat may butak-tak tumatlaan ti kinasya sino na. Mabit lang, Korporal. Hello? Ni Teniente Salvacion da ito, madam. Anya? Ada nagpatulong kada kayo kat... Wan, madam. Wan. Itamot lang. Bye. Umay ka, Korporal. Adda pa panunta. Yes, sir. Anya kano tinapasama kiti Color, Teniente? Adda babae ang nagpatulong kadakwada. Kasano nagpatulong? Adda kano, nalabsan da babae, nagparpara. Sinardangan da, kat tinulungan da. Babae? Wan magno, adda kano ni Jay balay dagiti agasawa. Sino kano da dya babae? Ni Elaine Mendoza. Timising nga kadwa tinauram alalaki ito nagtilugan na. Wan, asidagtan iti impatuldo ng ayan na. Ninamasta, Teniente. Sino tinagaramit ken ka iti daytoy? Tulungan ako, Teniente. Pangasiyo. Saan ka ngagdanag? Ilang bang ko ba? Patayin taklakit din na maamuanda na kalibas ha. Saan ka ngagdanag? Ipaayan da ka iti proteksyon. Pangasiyo. Uray na kitinaganag kanya. Ang mga napatayan na ida, Teniente. Kasta unay pigargar mo, Miss Mendoza. Asino ka diti akin aramid iti daytoy? Ni. Asino? Ibagam. Saan ka ngagdanag? Tulungan da ka. Ni Mayor Gabriel. Anya? Rabiin, Heidi anak. Ada ka pa ilaog dito kusida. Imayak nagtimpla iti gatas ko, yaya. Saan ang amin na makaturo? Anya ayati bang burburibor kan ka. Ni papa, yaya. Anya. Apay ba na di papa? Agpakadakas at talaga ni papa. Anya ti kayat mo asawan. Ada, natiliw da kargamento. Smuggled goods. Kat. Anya ti pakaidaigan ni papa. Tao na nagiti natiliw, yaya. Anya. Unyaya. Talagang agpakadaksan ni papa. Iso ka di ang nagdardaras api manaw nga uray rabiin? Unyaya. Agkikita dalaki di ka dagiti tao na nga itauluan ni Briggs. Napunuan akon iti dayjay a pulis. No saan nakla makapagtapal. Oray si Cabrix. Da kayo! Patayin kayo lakuman. Awan sir-serbiyo. Inutil! Mayor, pagkawanan na kami kuman. Patira tayon kadagiti tao tayo dahil at Teniente Salvacion. Ti pagdanagak. Amangan no addan na ibaga ni Heidi Kenkwana. Maipapan itinanggag na. Mayor, Kay ti pagdanagak, Briggs.
Ningarod hay di ti parikot, Mayor. Oh, sinalbag ti kastoy. Sapay nagkontra kayo, Mayor. Buong ti ulok daytoy. No apay kitde, adi kay pay lalimmaban. Kung nagdiretso ang naglibas. Kasi di na kunak, Mayor. Naunaan da kami. Notel! Awanan ti atupay arason. Ti kunam kitde. Awan kabala nyo. Mayor, Ti may sapay aparikot ita. Anya ti ibagak kadagiti kasosyok iti negosyo. Amangan no pagarupon da pay kitdi. Asinikkapak ita. day ti parikot, Mayor. Kat da kayo tinangirubo kanyak. Latingitak, Mayor. Dispensaran da kuma. Saan na maulit? Mala, sa anak nga agkawidan. Mapantan iti rest house ko. Kat agpapasak manen ken Elaine. Masapol amayaw awan ti pungtot ko. Gapo kada kayo nga inutel. Juan Mayor. Gusto na itaan ang panahon tiyo. Ada awag da Poldo a pinagbantay ko i rest house. Hello, Poldo. Nakaawag ka. Anya? Oh, abay, Bricks. Abay, nakitot ka. Sapulin nyo. Patayin na kayo lagi din ni Mayor. Sige, bye. Anya dayjay, kunak. Ang Mayor ni Elaine. Nakalibas ka no? Anya? Mayor, apay tapaltag nyo. Patayan kalaangan. Nakasecured ti biktima teniente. Juan, kan oray ti pamilya na. Masapol ang maisip ti ida. Yes, sir. Nakasarita ko ni Major. Arigladon ti amin. Agraman ti abogado amang tulong iti biktima. Makikutla ka din ni Mayor Gabriel. Numaawat na ti pakaamo may papan iti darom kontra ken kuana. Agrurotap ti kaso na ita, korporal. Kat posible ang masuspende kas mayor. Pero maglaang teniente. Aglablabas namat kaminan. Agsaksipay ni Elaine. Ada Bricks tinang kidnap kadakwada. Dito yan ang madadala mamimpinsan ni Mayor Gabriel. Ngayam si kalakad iti pagpapudutan na, teniente. Sa anak ang mabutang. Tamok nga dakit yusto. Corporal Magno. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Padyag ang makigtot lakit din ni Mayor Gabriel nanang. Ay, Diyos ko. Kasta ka daakas, ti Mayor. Nakalubanda ti dakas nga aramid da iti kalabas. Kaputi pamarang akinasayaat na, kadagiti umili. Ngam ita, naibutaktakan. Aganad ka, anak. Si kalakit din ti pagpupudutan da itan. Panagkunak nanang, saan lang nga basta masuspinde? Mabalot pa'y kiti. Aniya Nangruna ko ma, no agpun no dagiti natiliw at tao na. Ay, day tati pa kapanagdakam nga agpatingga ti kinadakas. Ikalayo ti bangkay ni Bricks. San ko akasapulan ti tao nga awan ser-serbina. Ken uray dagiti dua anang bantay ken Elaine. Iraman ko ken Bricks. Amamudak. Nasaya atak no saya atin yung ti aramidin nyo. Mayor. Hamno pasiglatan apalpak. Hagikaro kayo. Kan awan santuak kada kayo. Nimot attorney agkulikol na ito'y. Hello, attorney. Aniya. Adadarom?
kontra kanyak. Saan kaya si mangpat ni Papa? Nagdagas ti damag iti radyo. Isut may tudtudo. Anang pakidnak kadagiti agayan ayat ang mapuppukaw. Kan tao na kano dagiti maatap anang patay iti kaayan ayat tayo abalasa. Kat tinagkasaan. Rinamas kano ni Papa. Ti balasa. Pagimbagan na. Kat nakalibas. Pulos ajak namnamaan. Ana aramid ni Papa Dayjay. Nakababain. Kat panagkunaka. Saan lang abasta masuspindi kas mayor ni Papa. Ngumkit di mabalot. Sabali pa'y namin ti kaso na may papan iti may parit at droga. Kan smuggling. Apay anagbalin akas iti aramidan ni Papa. Nabartak iti bilag. Kang runaan iti kinabaknan. Ita, adatan iti parke kan unag ti kotse kani. Anya ka di jay ibagbagam kanya kitay. Dakka nga pare ko tayo yan. Ngamin, mainaig dito ni Papa. Ha? Apay ni papam? Tulungan na ko, ma. Saan ko akayat nga dadagas ama pasama kan ko na. Anya ka di jay? Ada pa kay naigan na iti na-intercept yung kargamento when hot goods. Kasta ti atap mo? Nangag ko ti saritaan da iti tao na. Wano kadwa na. Kasta gayam. Kinapudno na. Aday bagakan ka. May papankan mayor. Kat amok. Ngad adda makigtot ka iti bagakan ka. Ha? Apay, anya day ta? Pulos ajak namnamaan daytoy. Anya day ta? Mainaig ka ni Papa. Wen. Naistorya ka di kang kan, ti may papan ka dagiti agayan ayat anak pukaw. Uwan, Kan nasarakan ti lalaki. Ngam karaman ana uram iti kotse na. anya din napasamak. Adda kapuanan iti bala iti barukong ti lalaki. Kaya't nasawan. Pinaltugan na ngayon muna. Sada pinuuran ti lugan na. Diyos ko. Kat, anya di ka dyan adamag, may papan iti dayta ka ni Papa. Nasarakan mo ti babae. Wano ni Miss Elaine Mendoza. Kasta? Nakalibas iti nang ipupukan taken kwa na. Ngam ti dakas na. Naramas. Anya? Asino mo ti demonyo? Anagaramid iti kastakan kwa na. Tipim matay iti kayan ayat na. Kat pasurot tinangramas ken kwa na. Anya? Apay, anya na unayan agura kan kinadakas na ita at tao. Kat amom kadi. No asino dayta a tao ako nam a demonyo. Hani. Asino? Ni Mayor Bartolo Gabriel. Ni Papa? Wen. Kat adan na yuli adarong kontra kan kwa na. Sinalbagan. Kasano ang nakalibas dayjay a bruha? Katsak ita. Ti adda iti peligro. Saan ang mabalhin?
ipadukot ko ti pamilya ni Elaine. Kat iso ti aramatag apang but-butang gankwana. Awagak ni Max. Isulangan ti bilinag. Tapi natay kumat ngaminan ni Briggs. Kasano? Awan mo't kamin Sir Pina. Adaawak ko. Kat... Ni attorney. Anya nga tati ibagka na kanya. Hello, attorney. Saan ang mabalinda ito'y? Aglumangak. Saan ko akayat ti mabalod? Maitarayan, wenno mailamangan nyo nga ta iti agnanayon ti basulyo, papa. Amok no asino ti adda iti likodan dagitoy ang napasama kanyak. Ada ka di aking basol asabali? Idinto tada kayo ta akin aramid? Adda. Kat agbayad kanyak. Kasla amukon no asino ti pabasulin nyo, papa. Saan kayo kumagpabasol? Kan agiramraman iti sabali. Agbayad kanyak dayjay asatire. Kunakon ka. Nga isumanin ti pabasulin nyo. Kat ti makunak, papa. Sangwan nyo ti kasoyo. No awan pasol nyo. Awan rumbang apabasulin nyo. No di da kayo matlaan. Saan nyo kuman apadagsanan ti basulyo? Daktaon mo't lang kaya mitidakas ti kinabaknag ni Mayor Gabriel. Kan puno amin na naipadpadamag nga numalyana. Kunam na no asino akong dilapad iti relasyon nyo iti anak na. Mapagsisilpo ko, nanay. Nalabit. Ada kang runaan arason no apay. Anya da ita. Di na kaya't nga agsiningad kami iti anak na. Tamangan no maduktalak tinarugit nga aramid na. Huwag mabali na kasta anak ko. Gusto ka dita. Kahasi ni Heidi, nanang. Nusan nga isardeng ti amana, ti madi nga aramid na. Nusan ang mabalod. Ang mga no mismo adag iti kakadwana iti sindikato ti mangpatay kankwana. Ayan yan. Kasano garudan. Ikarigatan ni Heidi nga lukuyan ti amana, nanang. Dahil talaang ti maudi a pamuspusan. Sumuko. Kat ibutaktak na dagiti kakadwana. Bareng lumagan pa'y ti basol na. Sorry ha. Kaya't ko tag may mahisa. Please, honey. Anyaman ti parikot mo. Saan mabukbukudan? Kaya't ko ti madayo. Saan ko na kaya tag na iti balay? Nakaikandang ako. Itamat lang. Pumarawag ito. Okay. No anyaman ti plano. Please. I-share mo kanyak. Sukunan ka dita. Saanan? Ipakaamok tulagan no sa dino tayan ko. Saan, honey? Urayan nak. Umayak dita, itamat lang. Sige, bye. Sorry. Ngamnas ka ng aramidag na ito. Tananakin ni Papa. No napatpatag ti aramidan na. Ngam siya nga anak na. Agyaman nak. Tay nuray na kani. Oh, sa dino ti kahit mapapanan. Kawaw ti panunod ko, ha? Diya ka mo. Kayat mo, yawid kay di balay? Si kapay lang ti maturog iti kwarto. Kaya't ko, ngam saan ko kayat may ramraman ka? Ani, awan rumba nga pagdanagan.
Ipanaklaangan ni Jay ayan na Uncle ko Matyas. Anya, Ulitak. Saan ko akayat amairamraman kayo? Naimbag ijay kada Uncle. Tamok anatalgadak ijay. o sige. Noisot ko na. Uwan gayan. Anya ti update iti na kay daruman ni Papa. Maure ti panggad ti Wes. Adamat din iti opisina ti DILG. Kababain na ito yung inaramid ni Papa. Iso nga iti masungat nga eleksyon. Saan da makarwa? Talaga sandan akayat. Nang runa. Numakumbiktar ton. At sa dinong arudan, tinangipanabkan ko na anak ko. Iti angkel na iti kabangibang nga ili nanay. Ala, nasaya at nukasta. Ngam, awanan lusot pa'y ni Mayor Gabriel nanang. Anyaman nga oras, may serve ti warrant o baris kenkwana. Apay nga minakasjay ti aramid na. Ti amuda, agnanayon at tenggal dati turay. Ti bilag, Kababain pa'y numasintensyaan. mulit itinagan na day tananang. Iso akas tao na'y babain ni Heidi. Iso nagikat pa yun iti trabaho na. Anya lakit ing akpay so ti biyag. Huray baknang amin na baknang ti may sa tao. No nagtaon matlang iti kinadakas. Awan na saya at abanagin na. Kan madadal ti biyag mo. No pagbali ng adyos mo ti pirak. Ay, nga magandad ka dita anak ko. Sika lakit iti pagpupurutan dagiti tao ni Mayor Gabriel. Suker nga anak. Mayor, Sa dino nga ta, tinaturungan ni Heidi. Mayor, amangan mo no, Noon niya, no simuro twinintarayan ni Teniente Salvacion. aniya. Kada ito hindi kundawa yo, idarom yo, hindi kaso akid naring Kasano nga idarom ko. Kadyak amo. No adda ijay ti anak ko. Unuan niya. Ha? Mabantayo di ay, Mayor. Aniya. Hindi ko sa mamantay no pudno ti atapyo no saan. Kasano no maarestar ni Mayor? Asino tagtugaw kas o ay si Mayor? Ni Bisi Mayor, Ang magkakontrata kan Mayor. awan mabalin korporal. Di ta na madadaal kan aggibos ti kinaturay. Ken political career ni Mayor Gabriel, Teniente. Ado ti kasta. Nabiit da nabartak iti bilag. Kan kwartamet yan, agasum dayta, tagadugayan mailigal na aramid na. Wan nga rod. Tinakasang, kastaon na ti panang kontra na iti relasyon nyo kan Heidi. Wan. Tasaan na kano akayat. Akas kanyak lang ti agnumar. Iti kinabaknang na. Gusto ka, Teniente. Kinabak nang ang nagtaod matgayam iti kinatakas. Wan nga rod. Ket kasano nga roden ni Ma'am Heidi, Teniente. Agtalinhad pa ilang iti ayan ti ulutag na. Aging ka iti saan nga gulimag ti amana. Lubilang, sumuko nga ta ni Mayor Gabriel? Adakan ko na daytan. Nagpakadakas lao na yan. Ha, di among nga ta, kat nagbaligi kan salbasyon. Ano mabalodak, kat nawayakan iti anak ko. Ha, nagbidot ka. Oh, saan tapay analpas salbasyon? Agbabawi kanto, iti daytoy nga inaramid mo. Amok asika amin, tinagtignay tapno mabalodak, kat nawayakan iti anak ko. Huh. Hindi
Ulitag. Iso nga iso. Iruar mo langan ti anak ko. No saan mo akayat adakdakas ti mapasamakan ka. Sige, Max. Mapantayon. Oras nga daijay ni Heidi. Iyawit ko nga oray anyat mapaspasamak. Adaawag ko. Kat... Nimot P.O. Tremendez. Ti pinuskak amang paliw kadagiti amin at ignay da mayor. Hello, P.O. 3. Anya? Napanda di tabalay mi? Apay? Anya ti rantada? O sige, mabitlaan. Umawag ak madamdama. Awagak ni nanang. Sige, sir. Okay. Bye. Ay, ni nanang. Iso ti awagak. At tapon da siguro nga inlamang ko ni Heidi. Anya ka di ti masapulyo, sir. Ayan ti anak ko. Anak yo, no jay anak ko. Ti nalaing nga anak mo. Ayan. Ay, simre kan iti trabaho na, sir. Addan je police headquarters. Apay ka de. No awan ditoy. Ayan, ni Heidi nga anak ko. Ay, anak yo, sir. Apay gaya sa pulin nyo dito iti anak yo, sir. Nagtalaw ijay balay. Kuno saan? Ang mga nukinid na pun ti anak yo, ti anak ko. Ay, saan nakidnapper di anak ko, sir? Ha! Nagadupay laeng asaong. Iruar mo, ti anak ko. Imbagak matan kada kayo. Awan dito iti anak yo. Oh, di nakpagpungtutan si kaabakat. Ay, kinunakmat, sir. Awan dito iti anak yo. Di nakpagpungtutan si kaabakat. Ingin di salvasyon, dinimdag. Ha! Nasayaat. Kaya't ko akarin ni Sot daytang agraraman. Pag-aasiyo, sir. Di kay kumagre-re-re. Ay, na Diyos ko. Apo. Anya ti kaya tasawon da ito, Mayor? Ha! Iruar mo ti anak ko. Anak yo? Ape asa pulin nyo kanyak ti anak yo? Ha! Sinalbag ka? Saan agapo tamay sakan a polis kat natangsit kan? Ada ka di naramid ko ama di kada kayo? Takas tati ibagbagayo kanyak, Mayor? Wah, salbag ka. Amok ang nagkamangkin ka ti anak ko. Iruar mo ko ba? No di mo kayat nga idarong ka iti kidnapping. Ay, Diyos ko. Sige, Mayor. No kayat yo? Kuyugan kayo pa'y ije presinto. Ha? Saan ko bakas dati palang sungsungbat mo kan pa nagsasaong kay Mayor? Tamang... Sige, sige. Ah, Padasam ti mga sot. Tao mo na amalsok ti moging. Ay, Diyos ko. Bayam, Max. Agtal na ka. O anya, Mayor. Kuyugan kayo ije presinto? Kat Yulio ti darob nyo kanya? Natangsit ka, Salvasyon. Ngamsaan ko nga ipalubos asikat ti agnumar iti sanikwak. Mayor, saan ko pagtatak ko ng tikinabak nang anagtaod mo't lang iti kinatakas? Anya ti, Urayom kit di ti pan nakaristar mo. di ko na mabutengak, Salvasyon. Nagbidot ka. Ha, ti sekretary ka. Hello, Michelle.
Aniya? At the warrant of arrest ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasitlaangan ti pangikak iti dayjay at ang set a pulis. Balto ka kumadayan, Mayor. May sakamat adi na us-usaran ti utak na. Mayor, Ada kadwa na apada na a pulis. di patayan mi dadwa. Tonto! Di mo nadlaw. Panggap mo pa'y laang ti mangasot. Nakaasotan. Nasigla ti loko'y tiyay a salbasyon. Kwa, Mayor. Sige, Papanandayo, Mayor. iti rest house ko. Agkita kami ijay kan attorney. Ano nga ti mapaspasama kiti balay? Awan pa'y na Uncle Martin. Naiso ko mati pagdamagak. Kuna na, amapan ka no ijay munisipyo. Takasarita na ni Papa. Awan matan. Kababain ti inaramit ni Papa. Nagtakkel amulit iti pamilyami. Rara ang dagiti umili. Ngam kasday kayam ti aramid na. Oh, kunaklakit din no ni attorney ti madanon ko ditoy. Ngam, akayong matkaya Manong Martin. Juan, kaya't ka agasarita, Bartolo. Apay ang aramid mo dagijay. Naibabain ti pamilya tayo. Sikan ti pagsasaritaan tayo ti radyo. Ha! Uray kumano agparang tay bagamat ti sain mo. Anya pa'y ti rupam. Kadagiti umili. Saan pa'y anakadngan, Manong? Aging ga iti saan a korte ti mangyetnag. Agil tiak. Sandak amabalin nga akusaran. At saksi, mismo ti biktimam. Aniya? Ti babaya rin abos mo. Kas damatan, ti panang patayo iti kayalayad na. Pinuuran nyo pa'y? Kanusan mo nga mo? Ibagaking ka, Bartolo. Nagpudnon dagiti taom asikati adday tilikudan ti rampat smuggling iti may parit at droga. Mawatam? Aniya? May serve ka nun ti search and arrest warrant ni Mayor Bartolo Gabriel. Corporal Magno. Gasta ka di, Teniente? Adan bilin ti korte. I-serve tayo a pulis. Sige, sir. Kita hakman. Nupod no ti kunana asaan a patiliw. Kasanon no lumaban, sir. By all means, kabo. No kaya't na andalos ang tinagan na saan mo na iti korte dagiti basol na, sir. Panagkunak kat kayat na payan ti agbalin apugante ngam ti sumuko. Kaya't na asawan, Teniente, pudno amin dagiti nayuli adarum kan kuana. Nadagdag san dagiti na ikaso kan kuana, kabo. Kat narigat nan alusutan dagijay. Ningata, Ma'am Heidi, kumusta amat yan? Adapay lay balayda Uncle na Martin. Saan nga subli ije balayda? Aging ga iti saan amasolbar ti parikot ni Mayor. Dayjay at Teniente Salvacion tinangirobo kanyak. Amok dayta. Mayor. Pinalasnak iti saan ko apan ang gusto ken kuana para iti anak ko. Anya darami rin tayo kan kuana, Mayor. Nuwat ang mapasamak ken kuana.
Siyak, Tito Dwanda. Iswa, palamiisan tayo pala ang titsempo, Max. Mayor, Kan sinalpag. Dakkalan ti basol na kanyak. Isupay gayam tinang tulong kan Elaine. delikado kayo talagan, Mayor. Makaamon ti abogadok iti dayta, Max. Nga mga kasanon ti warranty, Awan ti maaramidan da no saan ko nga awatan. Nga magbalin kayo na po kanti, Mayor. Wah, sinalpag at talaka. Ken rumarlakit din ti suspension nyo. Ket agbalin kayo na wantad. Kumusta, honey? Saan da makita ni Papa? Anya? Masapol nga iso kano, amis mo ti mga awat, wenno mang receive iti warrant na. Kasanon ti kinamayor na. Amang ano masuspende? Gapo kadagiti agrurotap akaso na. Kababain at talaga tinaramin ni Papa. Masapol asangwan na dagiti kaso na, ani. Katikaso ni Miss Elaine Mendoza, Napiksa ti kaso kontra ken mayor, nang runa iti rape. At the medical certificate ni Miss Mendoza. kasta ka di? Kandi smuggling ti shabu. Ano sa tino kat naipalaman iti tiyan. Wano buksit dagiti dadakkel nga ikan. Nagpudnon dagiti dwa, anataloy may apasurot na. Apay anaaramid ni Papa ti kastya. Nabartag iti pirak, kanturay, ani. Sige, aganat ka garon. Katsi ka. Kaano ka ngagsubli di balayo? Saan ko nga mo? Dituyak pa'y kada Uncle ko, Martin. Tagkala parikot deta, tinyante. Wan nga rod. No sana sumuko ni Mayor. Amangan mo sikat isikat na ita, tinyante. Sangwak ka ba? Sandak lakit di aliputan, kan maunaan. Awan na saya ata pa nagpampanunot dagiti kakasya klase ti tao, tinyante. Nangisit ti pa nagpuspuso da. Kita nyo lang ti inaramid da kan Miss Mendoza. Ken ti kaayan ayat na. Aramid ayat ti normal a tao ti kasya. Pudno dayta. Kat atapak asan lang a drug lord ni Mayor. Ngamkit di. Agar aramat pa'y dayjay. Uwen? Mabalin tanyante. Kat lagi tayo pa'y met first class asya budagi jay. Kasano nga roden dayta anak ko? Awan mabalin nanang. Masapula sangwan na ti darom wenno kaso na. Ay, unay mutten ti kasta kasanon no saan nga agparangon no suboko. Agbalin na wantad, nanang. Ay, kasjayan day di mayor. Ada hatap ko, nanang. Adik ti Mayor tayo. Anya, San lang nga basta drug lord? Ngamkit di. Smuggler. unay yan. Gapo iti kinaagom na. Gapo iti sana pan nakapnak. Di kasano, asino nga rod ti mayor itan. Adadaytan iti DILG. No suspendyan daw no niya. Sa akat masungad ti eleksyon. Kasano dayta? Awanan mangibutos pa'y kankwana, nanang. Ala na sayat mo't. Siguro no masukatan ti agturay. Kasla aawan mo't pagbaliwan ti biyag tayo no kastoy. Awan mo't dagiti karkari da idin. Awan dayta, nanang. Kari, ngayon tayab ti kali. Ay, anyan. Saan mo't kit di nga amin kat makuna traditional politician ako nada. Adamat dagiti napudno kadagiti karina. Kan napudno ngagserbi. Ngam ado dagiti makuna apa nagturay laang, tikam kamaten da. Ngam saan apa nagserbi. Wan kayam, kasano ni Heidi, kumusta mo tan? Aday di kadangkal na nanang. Saan na kaya ti agawit iji balay da? Apay agas na ni Uncle. Nabartak ni baba mi ti turay. Kan nagbalin na Diyos na ti pirak na.
Kanan niya ita. Makaluban nga ta tipirak na, ipan nakamulit tinagan na. Di ka ba ba hindi takot ti panakamulit tinadalusan nagan ti pamilya tayo? Saan matakas tayo din ni Papa? Kasi tinakunag, nagpaituray ti bilag ti Sayro. Angka, Awanan, di nan malusutan dagiti kaso na. Napigsa dagiti ebidensya kan dagiti saksi. tidakas na angkal. Ada pa mabasol na itikayan ayat ko. Nidenggen ti sa diri salvasyon ti kayad mo asawan. Uwan. Isuka no tinangaramid iti pamuspusan. Tapno maduktalak dagiti mading aramid ni Papa. Kas balos na, iti di na pa naggusto kan kwa na. Nga iso ti makayan ayat ko. Ha! Rason na lang dagita. Ngam talaga kit di adimtengan ti panaggibos ti kinadakas na. Angka, Adaken kwa na, no saan na asangwan iti korte ti kaso na. kasanon no lumaban ka dagiti mga restar kan kwa na. Binagbaga akon ni babam. Ngam kunan na, asaan ko kano biyangan tamuda ti aramidon na. Ani amot ni Papa. Iso nga, awan mabalintan, taday tati pinili na adalan, Heidi. Nupi kasta, agkararagda. Asabay kumata makaamiris tumidlaang iti udina. Nay maglangan. Nadanto pa'y gundaway na angkal. Tidakas na. No naladawan ti ami. At large ka naman ni Mayor Bartolo Teniente. Awan maramidan tayo nung naglumangan. Takrot mat gayang. Mabayangkit di iti bagbagi na. Gapumot lang iti aramid na. Titakis na, nulumaban ka dagiti mang tiliwikan ko na Teniente. Ay, on nga rod. Naimbagman ta saan nasikat tidutukan ni Major ang mga ibayabay ka dagiti mangisog iti warrant na, sir. Amo ni Major nga kontra kami. Sabagay, Sa anak mo't di amabutang. Ngam, liklikan lang ni Major ti mabalin na dakdaka sa mapasamak. ang dapat dagiti armado agons na, Teniente. Daytang harod. Kun may sapay dayta. At dadagiti bodyguard na nga armado. Kat saan tayo nga mo? No lisensyado dagiti paltugda. Ay, apay mat na nagbaliнаkas dyan ni Mayor Gabriel. Saan matakas ta idinabiit pa eh? Agyaman na. Tas sinarong karamnak dito eh. Mailiwak namin kan ka, honey. Kan. Anya ti madamag kan Papa. Naglamangan ni Mayor. Saan da masarakan? Kayat na sawon. Agbalinan awanten ni Papa. Kapilitan na kasta. No sana sumuko. Padasik tong awagan. Sige man, honey. Barang no, matignay ti puso na. Uwan. Awan kas iti nakisarita na sayaan. Apay. Awan nga tan ti patag ko kan kuana. Dahil tatisan tayo nga mo. No adapay patag ko kan kuana. Doon ka na nga ro, ti pa nagpakpakaasik kan kuana. Oh, apay nga inawagan naksukir nga anak. Awan ka din patag ko nga anak tiyo, kada kayo. Saanan anaskan asong batak dayta. Sumuko kayo kuman, Papa. Sangon yun, nagiti kaso yun. No awan aramid yun. Patag na kanyo. Aniya, Apay nga minakastate inaramid yun. basol amin ti awanan bain ijay a pulis. Hiso nga agsaga na kanyak. Saan amabalin akastoy latan ti banagak gapukan kwa na. Awan basol ni Sadiri. Impatungpal na lang ti trabaho na. Patpatkan kayo, Papa. Pangasiyo. Agpanunod kayo. Saan? Saan ak asumuko? Padason dati mang tiliw kanyak, tamakita da.
nang runa no dayjay asalbasyon ti agpanggap amang telew kanyak. Padagsanan nyo lang ti basol nyo. Iti kasta nga aramidan nyo, Papa. Di nag-isuro kunakmanan. Awan mat makalapad kanyak, Papa. Uray asino pa'y ni Sadiri. Ay ayatag. Kat awan makapagsina kada kami. No saan laang ani patay. Sige, Papa. No awanan patag ko kada kayo. Aramidan nyo lang tangarudan ti kayat nyo. Bye. Sinalpag. Saan ang mabalin nga awan pagmamaayan ti amin arigrigat ko? Saan ang mabalin? Nasaya at nga rod no nakapagsarita kayo, honey. Sadiri, aganan ka kuma. Dagas ti pangpanggapan ni Papa. Nang runa no si kakano ti mangisip iti warat na. Saan na, Shaq? Tamo ni Major ngagkontra kami kan papam. Agyaman ang tukas na. Aging gay ti mabali. Tiliwan niyo kumaas si bibiyang ni Papa. No talaga adi na kaya ti sumu. Sige, honey. Basta lakit di. Saan na lumaban kadag iti mga restar kan kwa na? Aniya, Tano lumaban. Awan maaramidan dagiti pulis. No diti mang salak ni biti bagida. maawata. Sige, kasaritak ni Angkal. Tanong kasapulat, amapan kami iti ayan ni Papa. No sa dino ti ayan na, ta personal akasarita mi. Aramidan mi. Angam delikado, honey. Amang ano ikuyog na kahit ipanaglumbang na. Aniya, Saan ka mapan? Barang no makapanunot madlaang. Kitaan mi no adda mabalin mi nga baunan, nga emisaryo ang mga lokoy kan kuana asumo kulangan. Ket sangwan na dagiti darom. Wano kaso anayuli kontra kan kuana. Ni attorney. Hello, attorney. Anya. Ibagak kan sa dino ti ayan ko ta umay ka ditoy. Anya. Sumuko aklaangan ket sangwag dagiti kasok. Panunutak pa'y. Sige. Bye. Mayor, Umay kano ni attorney tagsarita kami. Sangwag kano dagiti kasok. anyaro ti plano yo, Mayor. Saan kung amo? Basta sa anak asumo ko. Di agbalin kayo wanted. No deyo sangon ti kasayo. Dahil kat kapanunutak lang, Mayor. Basol amin daytoy ni salbasyon. Anya ti aramidin day, Mayor. At tirahan mi ka din day dya salbasyon. Sige, Max. Aramidan nyo ti rumbang kenkwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napantakin ita amin na posible apakasarakanan kan Mayor Gabriel. Ang awan matlatta. Talagan sa adrag adik ti awanan pain a Gabriel. Sa bagay, panagsasauna lang na maminsan. Kanibasar kadagit inaramid na ng rona iti biktima na ani Elaine. Juan, Corporal. Saan nga aramid ti normal ti panagpampanunot na tayjay? No panunutin, awan basol ti lalaki. Takas niya ti inaramid na. Pudno dayta. Brutal launay ti inaramid na. Uray ko nam na dagiti tao na tinangaramid. Bilin na lakit ti. Saan akayat ni Mayor Gabriel? Amadoktalan ti inaramid ta. Iso akas jay ti inaramid ta, Corporal.
Ngam ti apo ti nangarami iti pamuspusan tenyente. Nakalibas na Elaine. Nga oray ko nam akas la imposible ang makalibas. Ay, kasano nga ro daytan, naglambagan ni Mayor Bartolo. Wan nanang. Kinapudno na. Adan order para iti suspension na. Ay, nagtakas lakit din. Adda malaksid iti panagpudno dagiti tao na. Anda tilew ani Mayor Gabriel ti utak ti drug smuggling. Ken drug trade dito'y probinsya kan syudad. May samat a drug user ni Mayor. Isumot lagayam, akin nasa iro ti panagpampanunok na. Kadakkel a parikot ni Heidi. No kasano ang mapusuko da ni Mayor. Ay, padasan da kasarita. Kasta ti kayat da kan Uncle na Martin. Ang saan da nga mo ti ayan na. No pa'y naawagan ka no na minsan ni Heidi. Paglamlamangan na nga rod no awanan iti balay da. Dahil ti parikot mi nanang. Ay. Ay, nanang. Diyos ko. Kumlog kayo. Ayan na dyan. Ay, apo, Diyos ko, katsada ka. Di angat ti ulo yung nanang. Ay, apo dyan. Tenyente, okay kayo lang. Wen, ang ninanang ko. Kasta unay abutang na. Tao lakit din ni Mayor Gabriel Dagijay. Awanan sa bali, korporal. Wan kayo tenyente, andarin mo rin intelligence report. Saan lagayan ba tao ti mangan anot itakin Mayor Bartolo? Anya? Adda ka naman dagiti armado a grupo amang biribirok kan kuana. Amang ano dagiti kakadwa na iti sindikato. Wan tenyente, amangan no amkanda nga agiputaktak ni Mayor Bartolo numatiliw. Iso apatayon dalalangan. Basta tinapasamak, han. Naipagtasaan kayo ano kan nanang han? Kasi ti apo. Ang kasta unay butang na. Ipaklimpay laang Wen, ipan ko pa ilang iti safe house. Talagang agpakadakasan ni Papa. Tidakas na pa'y. Ada na alamin nga info. Saan langan ada kami a pulis timang birbirok kan kuana. Anya? Ada ka no pa yan dagiti armado amang sapsapol kan kuana. Diyos ko. O sige honey, baliwak to ti umawag. Bye. Agpakadakasan at talaga ni Papa Uncle. Iha. Tao na lakit di dagiti nang palto-paltog iti balay da sa diri. Kunta ka man ni Papam tagasaritak. Hauwan Uncle. Sige, barang dumgagpay. Tidakas na kano. Adda impormasyon ang naawat da sa diri. Amalaksid ka dakwada a pulis. Kat adda sa bali a grupo amang birbir kan kuan ha. Anya? Abangan ka no dagiti kakadwa na iti sindikato. Saan ko akayat amatay ni Papa Uncle? Saan abali ang mabalod? Basta saan amatay? Agrubwat ka iha. Anda pa pananda. Sa din, Uncle? At tapak nga diyay tinaglamangan ni Papam. Sa din, Uncle? Iti family house mi. Anya? Damang ambula nga kirtikar ti aday diyay. Amangan no'y diyay tinaglamangan da. Aganat kayo. Saan da kapag danagan nanang? Kumamatiliw ni Mayor Bartolo. Masapula talaga nanang. Amang ano dagiti kunada nga armado ti makatilukan ko na. Kat isuda ti mang patay. Kita man lang tibiyang. Saan tayo ang maibaga dagiti mapasamak? Kasta talaga nanang. No damadi nga aramid ti tao. Ay, dumteng lata ti panagpulo. Saan ang mobility usaran tayo, korporal? Sige sir. Anytime. No kasapulan ti backup. Umayda adagos. Panagkunayo ka di ka sumuko ni Mayor Bartolo. Aramidan ka no amin da Heidi kan uncle na. Ti mga lokoy kan kwa na asumuko. Nasaysayat lang yung sumuko ko. Taamang ano mapatay dagiti kakadwa na, tenyente. Wen, korporal. Iso nga aramidan tayo mat amin nakabalan tayo. Amang tilew kan kwa na. Nga awan maipatli abiyag. Dahil tama ti trabaho tayo, sir.
Saan lahit ka lumaban? Tapanggap tayo tiliwan. Ngam, ada nga tayo da Mayor Gabriel. Kuna ni Heidi, dakkal ti pamati ti angkel na, nga adda ijay ni Mayor. Sakpay na kumatanda ijay ni Papa Uncle. Juan, sabay lang kumatap nung magkasarita taan na sayaat. Saan ko akayat nga dadakdaka sa mapasama kadakwada, Uncle? Uray kasi ti inaramit ni Papa. Saan ko akayat ang mapukaw ang mamimpinsan? Uray siya. Kabsat ko pa lang ni Papam. Kandudwa kami na nabati nga kabsat. Uncle, Saan ko matakayat nga dadaga sa mapasamak kenkwana? Kas itinaibagam, kay kayat ko pa yung makita ang nakabalod nga ti mabukaw ang mamimpinsan. Asano ang natuntunan dati ayan mi. Damanong Martin kano ti dimtang. Nagkatap lakit din ni Manong. Adito'y family house ti Mayag. Sa anak asumuko kunakmanan. Saan? Sangwak ina. Umanaw kayon, Manong! Oh, pangasim Bartolo. Saan biya kaya nga dadaga sa mapasamak ka? Saan pa ano lang ti amin natin ko? Sangwam dagiti kaso ang naidatag kontrakin ka. Sa anak asumuko asibibiyag. Balsak nga umuna, dayjay at tenyente sa Deres Salvacion. Dayjay tinangirubo kanyak kat patayag. Papa! Sumuko ka kuman! Heidi, Pag-aasim, Papa! Patpatgan ka! Saan ko akayat nga aday tidakas na mapasamak ka? anak ko! Tanyente, dimtang dagiti back up tayo. Wan, adugayam ti pasurot ni Mayor Bartol, ang nagkamang dito yung family house da. Sapil ako matusumuko langin. Urayan tayo, noanya ti banag ti panakisarita da Heidi kan Uncle na Martin. Yes, sir. Standby kami lang. Kat saan ko mga agbidot, dagiti tao na alumaban. Kuma, sir. Asit gak da Heidi kan San Martin. Kasaritak ni Papa. Amangan nuan niya tirami din nakin ka. Dua talaga na sumrag. O sige, Uncle. Saan mo't nga taakas na kadakas ni Papa? Nga uri da tayo. Katdangran na. Hawan ba't ngagbay so sige. Sumragtan iti naladan. An kayo nga umasidag kanyak? Papa, talaga ka di nga awanan patag ko kada kayo? Heidi. Ako naklangarodan at di kay umasidag kanyak. Ang panunod ka kuma, Bartolo ading ko. Sangwam dagiti kasom. Day tatipod no, Papa. Sangwan niyo kumati kaso yun. Di dag isuro. Sa anak apatiliw kada kayo asibibiyag. Papa, saan pa'y analadaw ti amin tap na ilintag yun, tinagbasulan niyo? Ipangag na kami kuma, Bartolo. Di dag isuro kunakmanan. Awan pirak mo. Awan ragsak mo. Ngam no adot kwartam. Maaramid mo ti anyaman apakaragsakam. Maggatang mo ti amin. Akayat mo agatangan. Iso nga. Naragsakak. Gaputa adot kwartak. Bartolo ading ko. Sa alak amamati, Papa. Uray anya pa iti bagbagayo. Kapat ganpay lang ti aya. Hustonan! Hala, umanaw kayon Manong Martin. Amangan no malipatak nga agkabsat ta. Uno. Saan, Papa? Saan yung nga ituot ti pagtuk iti ulo yun? Saan, Bartolo ading ko? Sa mga gamitin data. Saan, Papa? Pag-aasim, saan mo agad talag ti bukod mo abihag? Patpatgan
Papa! Napakawanan takbo ba? Nagsukira ka na kayo. Please, Papa! Ibabam pumaday ta apalto galing ko, kat sumoko kan. Papanawid niyo dagiti pulis. Umanaw kayo ditoy. Kan saan ka nga umasidag kanyak, manong? Ah, No saan? Paltugan ka. Papa! Talaga ka di nga awanan dun kanyo? Talaga ka di nga awanan Apolos patagpo ka na kayong anak yun? Awan ka din dalat ipanakasarita ka na kayo? Pumanaw kayon, kunak. Agbilang ak iti talo. Maysa! Dua! saan, Bartolo? Diimag! Bartolo, galing ko. Ay, di. Bartolo, galing ko. Saan pa yan nalataw ti amin? At tapay kung daw ay yung agpalpaliw. Agyaman ako na sa diri. Honey, Agyaman kami tiniente. Sharpshooter kagayam. Pinagyaman kami tasan anan-ano ti kapsat ko. ang adatama ti ima na, sir. Saan napanikod na jay, tamagasan. Ngam kasanon na iputok na ti paltog, iti pispis na. Sumaron no tayo adagos sa ospital, Uncle. Wani ha. Nagmayat abuyahan ti ililan nagtiinit, honey. Wanhan, nakaulimak ti baybay. Awan ngamin ti bagyo na. Kasmat lang iti ayan ayat na. Nalpasan ti bagyo. Si papalubusan ni papang kadata. Awanan ti makuna abangan. Wanhan, kat nalaos ti ragsak ko. Ore siya kani. Tasaan anan-ano ni papam. Agyamanak tanawayan ti dalan tahan. Kat ikarig. I will always love you, honey. Kasta aknatan. Ti ayat ngayon talak mo kanyak. Italimang ko itilansad ti barukong ko. Salimot mutak. Aging ga iti addaangas ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang. Agyaman na at pagayam.